Riperi na ku amukela hi le ka G1 Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa manyunyu. Hi vuyile ka 2024, hi nghenile ka 2024, hi nghenile yo ya ku vula ka the honorable Dr. Joe Sheriman. Namuntlha ni lava ku vulavula nyana kantsongo hi vunanga bya Xitsonga. Ni tshamini ya amcatwini wun'wanyana ani mina ni tirha leswa swa vu program director no ka ni nga swi advertise mhaka ku ni fambisela vanhu vo fuma, so vanhu vo fuma va swi tiva ku hi kumana njhani. Ni mcatwini wun'wanyana ni ri program director se ni faneke ni yimisa difundisi, se ni yimisa difundisi lediyani ku i nkarhi wa word of God hi pastor man se va yima se va amukela nhlengeletano wa ku i khensile ne le ka mufambisi wa ntirho tatana Makhense Soli Makamu. Hambileswi hi nga vafundhisi ha pfa hi yivela hi mbala ti-earphone hi ya yimela le toilet leyi yingisela vunanga bya n'wina. Siku rin'wanyana ni ri ka unveiling yin'wanyana mani van'wanyana va yima, so va ku va lava ku hi ku vanhu va tsanini va lava ku vanhu va cina, so a va lava rinsimu rin'wana ra Gondi Boy na Xamakhombo ra ku swa tsakisa. Se va ku mi nga hi bela rinsimu leriya ra ku swa tsakisa vanhu va cina nyana. Mfundhisi a ku vula mani lava, mfundhisi hi khomeleni mi nga hi tsemi kerekeni, swo va swa namuntlha ntsena hi lo tsaka. Marito lama na madifundhisi lediya dya ku dya mbala ti-earphone dya yimela le toilet ne matwala u nga ku Mary vunanga bya Xitsonga i madimoni. Ku na rinsimu rin'wana ra worship house ra ku xininekile milenge ya ku cina mina. Rhythm liya yi nga laya rhythm liya yi nga laya i rhythm ya Xitsonga. Kumbe xana hi mhaka ya message hi twa u nga ku yona yi right na. Ni lava ku tiva ku like i yini ngopfu xi nga demoni aka music wa Xitsonga, i ti-instruments kumbe i message na, because mhani lava va vurini va ku tinsimu ta misava va kha va vula ta Xitsonga, tinsimu ta misava a ti vulavuli nchumu hi Xikwembu. Ni xoko vo ka va nga ti yingiseli ti helelini tinsimu ta Xitsonga, ti tele ngopfu tinsimu ta Xitsonga. Yeso la nga pfuna mina u pfune Musamari, i rinsimu ra Xitsonga ra Maswabemuta, ri va ri kha ri vulavula hi Xikwembu, ri va ri kha ri khensa Xikwembu. Ene va kona van'wani va tlanga ku gospel ku nga swigevenga swikulu ho ka hi nga lavi ku vula mavito ma vanhu, mara swi tele ngopfu swigevenga swi tlanga ku gospel. So ni lava ku tiva ku va ku ri ti-instruments kumbe ku va ku ri message lowu va ku wu ri wa misava kumbe ku va ku ri nqambi leyi vulaka ku hi yo yi nga na madimoni aka music wa Xitsonga na. Because hi ku ya hi mina mi le ku lahlekiseni ka vanhu lava va yingisela ku music. Ti kona tinsimu ta ku ti na rhythm ya kereke ne, mara a ti swi khumbi swi swa ku gandzela Xikwembu. A ni lavi ku nyika ti-example ni nga ta ti onhela ka tinsimu ta vanhu. So a hi dyondzeni ku hi twisisa ku Xikwembu xi lava yini. Papa van'wanyana va tshame va ya a kerekeni siku rin'wanyana va ri ku vhaki vayeni maswo leswa swa ku va ku ti munhu wa le USA, so nkarhi lowu a nga ku chumayeleni se foni ya papa lava yi rila loko va ku va yi humesa mama vo ma di-iPhone marasa njhani loko yi rila va ku va yi humesa yiwa like yi disturba yo himpela a yi disturbini un'wana na un'wana a swi twa. Then papa lava va ri ku chumayeleni va ti komba ku boreka. Loko va heta laya mhani lava va nga va
va ya nyika switiviso va rhanga va khuta leswi nga endleka ku papa Baloyi leswi mi nga swi endla namuntlha swi khomisa tingana ku ri na vahini ve le USA mi rilisa foni as if papa liya a yo tlangisa ti ringtone a swi hi khomangi kahle ene swa hi poyila mi lava ku va ya hi vulavula va ku yini kwele loko va tlhelele ko va kha va vula le USA papa liya a swi hi vavini hi mhaka ku foni a yi swi voni ku swa ya disturb a swi hi vavini loko yi rila so loko mali lava va fika va tlhela ku papa Baloyi mi rilesi foni ku ri na vahini ve le USA swi nyanya ku yi vava loko kereke yi huma mani Baloyi va ku mara leswi mi nga swi endla namuntlha swi ni onheli ngopfu matana tisola ku vanhu va swi tiva ku ni nsati wa n'wina a swi ri swa yini sweswi na ku i mana foni papa lava hi ku titwa nandzu loko hi xamundzuku wa koho ku yiwa kerekeni a ni leswa swa ti crusade loko ku yiwa kerekeni se a ku ri Friday crusade sungule wa mune papa liya yi ya tavern aka vadla ya tavern se a ya lavi ku fika yi onhela vanhu le kerekeni loko ya tavern yi na stress le ku stresseni ku yo ina bad yi kwatisi vanhu ve le America yi fika yi xava biya loko yi xava biya loko yi ku yi humesa i phone a xikhwameni no hleketa ku a ko nghena call kumbe yo lava ku yi photosela yi khudlunya biya liya yiwa ene ku tele tavern ku ti fanele kerekeni yi khudlunya biya liya yiwa loko biya liya yiwa yi fayeka hi ku chuha yi nga ha swi tiku yi faneke yi endla yini yi hlamala waiter jika hala ta na mopo wa fika koropa swilo leswiyani a swi haka hi foxolo mabodlela lama ku mi nga wari i sorry biya yi fayekini i mistake swi twisisini a koka mopo a sula laha hansi va hiza lava va nga hi vona loko yi fayekeliwa va swi voka ya ha ri na byala va vitana tanani hi ta nwa swin'we yi hlamala loko yi heta ku nwa bodlela ku hava le ku sula nomo wa bodlela so loko yi heta ku nwa yi hlamala eka ndhawu leyi ni amukelekini ku hundza akerekini mi vona unga ku loko se yi tshameni hi migqivela na nhlekani yi decide ku hi migqivela yi la ku ya ku hi papa leyi ena hi xikwembu xi nga hi hlongela kerekeni i swivulavula swa vanhu mi le ku hlongoleni ka tinkambi ta xichangani a tikerekeni ta n'wina hi mhaka ku mi ti byela ku music wa to i madimoni hi swin'wana swa leswi endlaku ku tinkambi ti nga hunduki DJ Mfundisi i nandza wa xikwembu Maponyane i nandza wa xikwembu Chavi CMC i nandza wa xikwembu mara va tirhela a tigigini vanhu valava Thambanyati i mfundhisi i tirhela a gigini why yena va kota ku n'wi amukela va kerekeya why me va kota ku n'wi amukela a Glory House why DJ Mfundhisi va kota ku n'wi amukela a kerekeni ya yena swi le ka verse yi leswaku ri music wa Xitsonga i madimoni ke because gospel va vula mahungu lamanene ne ni nga matisa na hi rhythm ya reggae that's what titele ngopfu ti gospel ta reggae ka Xingondo makoma mahungu lamanene ka Xitsonga makoma mahungu lamanene vafundhisi mi swi kuma kwihi ku vunanga bya Xitsonga i madimoni ke